sekuthiwa ngithanda kangakanani la o se ke rata haka ngithi mina ngiyabashela ke le ba shwetse ufuna uNkulunkulu labo hona le ntho modimo mona we ufuna uNkulunkulu hona labo le ntho modimo mona we ayiqhumi hayi ayitswe ayiveli ayihlayi noma ehamba nomphostoli la ka ba le umposto ayiveli ayihlayi ukusarela hawu wanukara bo wanyaka mmuso ayo kanti nasinto ivela kuphana mmuso ngoba nasinto zombuso nasinto isebenzela umbuso asetho umbuso hayi ngibona kambuso isosi sombuso la sofuneka mawuphuma urepresent umbuso yanyakaza naso manje thank you manje ngithandazela boy la vele ke rapela boy yabona ngithandazela vele ke morapela angikho emoyeni okuthandaza ha ke mona spirit sa o rapela ngisemoyeni ohlala nefamily ke moya wa o dwa le family kodwa nansi into engishoyo mara hona ntho ke nentse ke itho le nkosi engiyiphethe morena yo ke na le yena imvumele kanjani wasuka la suka o dumetse jwa mo wa jwa mana jwa teng a kweza la akamo aphinda fele la a tlo fela mo kwazi ayaya ha batse botala yena uma mina ngeke manje lo thanda la ke sina matla o rapela wathi umbuso udinga mmuso wona ho tlo mmuso wa mmuso ke mmuso uzawuthandaza rapela mmuso umbuso unenkosi yayo mmuso na morena wa umbuso siyafuna inkosi yayo mmuso le morena wa asho ukuthi in this kingdom wa tore mmuso bona you are not allowed to die premature awathanela uso awukheze ngenxa lo mbuso uthi sona uli nothing hauna lutho shall eka ulimata by any means katsila lika ifi Nkosi. Hey. imagine uba nje ngiphethe igama lami na hana fela ho tswana ine le bitso la ka ke le tshwere na ethi le bibele e re ngoba asikwazi ukukhuluma ngombuso ha re tsebe bua ka mmuso bese sikhuluma ngamasotsha ha ka tang bua ka masola ka masola kanti asikakhuluma ukuthi ubani ophethe lo mbuso re sa hlahiso re ke mang a tshwereng mmuso uthi lo mbhali yona mola monana uNkulunkulu modimo ezikhathini eziningi ka nako tse ngata ukhulumile o la bua ngendlela eziningi ka tsela tse se fapaneng nangabaprofethi le ka baprofita kobaba bethu ho bontate ba rona obaba bethu bontate ba rona babebhekile na ba ra ba sheba lefu bezwe ukuthi uNkulunkulu uthini ba utlwe hore modimo ndi morena babebona isihlahla sivuka ha ba bone sefate se tuka bezwe ba utlwe hore ndi morena kodwa sizwa kuthiwa mara rutla hotho kule insuku lezi matsatsing a asadinga amazwi ha re sa hloka maru asidingi intaba ha re hloke dithaba asidingi umlilo ha re hloke mollo asidingi kube nezinto ezivuthayo ha re hloke hore o tuke dintho mona kuthiwa kule insuku mara ho tswe matsatsing a ukhulume kithi o buile ho rona ngendodana yakhe ka ngwana ka mora wa hae in other words ka mantswe a mang wonke umuntu owamukela uJesu ka motho e moleng wa amohela morena jesu wamukela iphimbo likaNkulunkulu wa amohela lentswe la modimo kwenziwa yini ho etswa keng uthi wena o re wena unoJesu o re o na le jesu kodwa umuzi uNkulunkulu mara ho motho modimo ngoba lithi iBhayibheli mara bibele e kule insuku matsatsing a lezi tsena tse umuntu uNkulunkulu akhuluma ngaye motho a leng yena a modimo a buang ka ena uJesu oh my god Nkosi. uyazi yindaba mina wa tseba why nna ngingakhohliseki ke sa thetseng is because ke go bone akekho umprofeti ha ona moprofeta akekho hayi ongaphezulu kwephimbo likini a ka hodima lentswe le ho nna phelele phelele ya akekho umprofeti ha ona moprofeta nambona mfundisi pamahla nethi uthi thou says the Lord o re ntate borutisi pamandla o re da said the lord a prophet a profeta uthi a prophet o re a profeta le phimbo lentswe le ho nna libe likhuluma la le be lentse le bua a nka profeta betha kusikho le rasa kusho lela ho tswa lentswe ngoba lela la hobane le le mo likhulu la likhuluma ngapha le leholo le na le matla ho feta la bua ka le ka ntle lela ngaphandle le le ka ntle kuthiwa masiqaphele balikhuluma uthi ha le shebe uthi hantle uJesu qaphelani o re be hlokomela ningakhohlisi le ska thetso ngoba akusinde ngaphakathi ezokukhohlisa o tswa sitwe ka le ka into ezokukhohlisa into engaphakathi se ka ntle
melukaphelite ngaphansi kodwa uyithembile ngaphakathi ngoba into ngaphakathi is eternal, is permanent, is powerful, is Jesus of Nazareth. Umuntu athi mina ngiyeke esontweni. Uhlwa umuntu arike atlola kereke. Ngoba khona umuntu angiprofetha esontweni. Ona la muthala mprofita Ngeke kereke. angikhiphe esontweni. Khathi wa ntsha kereke. Mina ngeke angikhiphe. Nna le ga. Ngeke angikhiphe. Nna ke ba ntsha. Because into mayingekho. Ngoba le ntshwa isiko. Iphimbe la. Lentswe le mo. Vele ngiyikhansela. La ikhansela. Lithi lento. La ha. Ayikho. Le rasiyona. Ayikho. Siyona. Ngeke yenza. Ke ba etsa. What improve? Kereke le jwantse. Wayekhona umfundisi uFilip. Una le teng tate moruti mofili. Angihlesi phansi. Ne ke dutse fatshe. Athi noma Nkosi wayekhona. Le mme mango se ka rena. Yangimemeza indoda. Yang hweletsa monna. One wise man. Ke mang wise man? Athi du. Bathule. Ngoba uyashesha. Wena wena o phakisa. Athi wise man. Ba re wise man. Awusu. Wait. Emabi. Ubi la ngaphandle. Ho bi ka ntle. Ho bi ka ntle. Funa mabe busy. O batla ha ba o hweletsa. Ulalele. O mamele pele. Ulalele lo. O emele yo a bo. Yimi longizwayo. Ke yena. O mamele yo ka hare wena. Makhosana ngisasali kha. Hala masuya tha. Fundisa uphelele majomela. Ai oui. Yami ngokukhona prophet for you. 2026 ho jana lona teng profit. Wona ubona ngathi khona. Ho jana nna teng. Uzamtshela. O na tla o jwetsa. Ke bahlangana abaprofeti. Ba ke ba kopana ba profit. Batha abaprofeti. Ba Asanda nomapostoli hape. ha re latele mopotsola ha teng. Kumele sizokhona into emele siyenze la imbaleni. O tshwantse re etse something mo mbaleng. Sambe sakutswa yonke le ndawo. Re kenye letswai. Sifafase. Re le fatse mona le mbaleng. Manglana. Ba molata. Ba molata. Ba kana. Athi nomoya namhlanje. Are adwe fatse. Bathi uthi umoya. Ba re o re moya Ufuneka o batleha utswayi letswai. embaleni. Mbaleng. Okay. Mathi. Mathi how? Mpotsola ka. Manje ke ngikuphi? Jalo tla Ngoba umoya ufuna utswayi. ba moya ba letswai. Manje ke ngikuphi? Kumele sambe silifake. Ba re o tshwantse re tsamaye re keng. Madonse Sefafatse. Madonse straight. Ahula bibi. Mathi yazi ninenkinga eyiwani. Nna le bothata bo iwang ka re bona bona se Prophet. le re ha se ka ka profit. Ningalaleli phila. Le se la mamela le nna. Esingaphakathi kini. Ka hara lo. Elizonikeza interpretation. Le tla nne ya le tla ikhatsisa ha. uNkulunkulu phakathi kwethu Modimo ka hara rona. uyasola. Wa komplete. Siyashumayela. O re rarela. Kodwa sisotho of the world. Mara se le tswaila. Asiyeke baleni. Hayi ba le jele kwa le. Mina namthanda. Hari ya thapelo. Asibuyele ngifast. Hari ya lo fa. Imali elishumela kangaka. Hayi la ka ra. Kodwa ngeke ophendukayo. Ahona muthana. Sithi sotha lithi. Hayi tswaya le. Yasisotha. Hayi le Afaka kwifasting. le bakele fast. Sathandaza. Rapela. Sathi sithandaza. Rapela. Wakhuluma uNkulunkulu. Modimo wa bo. Wathi bekade ophelele ngaphansi. Hari byangu be. Sabe ophelele ngaphansi. Ka o bele ka ntle. Kwathi ukhulisa ngoma sashaya ngaphansi. Ngoba ka fika to. Sesibuye siwusotha manje. Bathola le tswaya. Sifikile isotha. Tswaya ufisa ngeke. Ubani le tswele ka. Hala le bulisano. Shoba nje lithi lephimbo. Drive voice eyes. Lithi le boyfriend athi. Lithula le raya asu. Ukuthi mina ngiyamthanda ngiyamthanda. Kuzo ke mrata ka mrata. Ngizole manje awunazo. Ka yitwa we. Yakena thole. Yakena thole. Amen. Manje ubiphimbo likhuluma. Ujole litswala kwethe. Ngimtshela yena. Likwetha yena. Asitshela thina. Alikwetha kuna. Futhi akasiphapheli. Alukwazi kaswana hambi. Iphimbo litshela yena. Likwetha yena lintswi. Njoba lithi ulalile 225. Hey, lintswi le wena o robetse le banna 2025 le basadi. Wa tla mo le go li. Le mangokwana ka 2025. Lithi phimbo. Lintswi le 2026. 2026. Vala pha. Kwala.
ngoba manje ngawe abathole lwena abashadi abatholi linyalo aliyo Jesus. so bashadi samfundisa rihlobanyandisa sibafake ribakeni shy step wota step wena wena so libe sumemezela ndariri wena uyazi umshado mushado wena kodwa ngeke ufike mana uke bofika ngoba mathanga safuba ubani wena utolibisa Bishop yafuna ufika le kholo abaprofeti yafuna le baprofeti usuthi wena nje abanye bayagqoka so unjani babamba phara nje kodwa wayini wine why people lisho ubani nna why did people mina mangoma why lili bafowethu mina ngiyagqoka iteki nathi ngiyake bathi people yini mara lentswi nathi ngagqokisa iteki lilare ke sabo siapara sutilite kuwena ingayishuma leyo ntho etsa gore ke se ka ka re ga ntho ukuthi people la le buile gore lentswi le buile ke nna ke le wa mina niyazi phi le nna ke tsebe lentswi ukuthi ngizawushuma izokho ngoba 82 years kilo re sa bo mo niyazi phi ba itse o le lentswi ka tseba re sa bazothi ke umfundisi ba tlo ba confuse re murutu yo ke bakana mate hey mina ngiyana ngiyakho le thata mo jante ga le ngiyakho lukisetsa ngiyakhuluma nawe nje yabona ukali iziphibo unqa umshado lithi uwanqa ukela uhlale ethilini haba babantu ngale njalo leli usabanka athi uJesu ngizafuna ukuhamba nawe Jesu usabanka ngithi batla ukamalwela luwana ufana empilweni ana ke mahle umfana wemphilo ba shama soka usuyatha ayabalifuni ngeleli kukhona abafowethu la kunabafethu mu ngiyababongisa kuyabalebuisa ngoba bazoza bangena kwiministry ubani batokena ministry emsebenzi ngodi benganali iqhashaza basina dodi lilo litsina tsenya abajwe into yonke bathole ke thoyi one fair balaleli phi mama metilintsu balaleli phi lithi phimbo lintsu liri uright uphela bani ulukile awuthi mama kodwa mblock efonini yakho mara mogaule mfuni yakho kilintsu hala masa hala mamusa oh my god njani secret re ke letse there was a lady that is not anana hona le ngwananyana ne re ke na le kereke she came to me one day o la tla ho mruti ka zile on kuma meeting ke dire na le kopa ngisakhumbula basabana namhlanje ngama meeting amaningi ka je khona le dikopane tse ngata ngiyacela mozo kwi meeting ngiyacela ha o tla meeting breakfast social sizobamba bonke abantu na uthatha nje mhlawumbe 5 minutes unke ha o tla meeting ka je unke 5 minutes fela usisi awusiyona uri bishop ndade bishop sengikhathele ke khati ila maphupho maphupho ke ditoro ntse ke lora always I dream ka nako le ngako ntse ke lora sleeping with you ke roba le wena me utari nna sleeping with you ke roba le wena mabuwa manje asenze njani kare asamsetholosis ha tsa marole la pele sahamba setholosis ha tsa marole la pele wathi ke uNkulunkulu modimo a re ho ndate mphilo akaze ayikhulume lento before
aha soka ayibua ntho ena le haiwa phakathi kwabo bonke abantu abamentorishayo ka hara batho ba ba hodisang ka ofela lo mtransfer yona yena mo tsamaise lo mentorish o seke wa mo hodisa jogini modimo a tho apostol lithi lo ari yo ngathi kuye apostol re ulapha ebandleni o mona kreke azamnothumetho a ke yena yo tsentsa go ruti Jesus. ka ba hodisa immediately ngathi kusho njalo itsa ka tlo jwana I check her after 3 months ka mo hlola ka moradi go di tse tharo azange kuye o di toro ha di a bua he bana ngathi iphimbe ngaphakathi a le tsele ka hale aliqama haleluya awumthatha umuntu onganayo igrace yakho a umuntu mutho osanewanga favor ya ha kodwa ngisezomama nithi zozintombazane kuwe indoda ngwana yena tlotla wena ke ngithi mama ngifuna umuntu ozongikhulisa a re ke batla motho a tla nthusa go uziphi a le ntswale nawe yini umuso omkhulu uku newe matla na o mo hodisa na khona abantu abangafiki bona le batho ba ba ka fili kodwa ngesikwazi ukubakhulisa a ke ba gona o ba hodisa basinawo umuso so bana haranelwa matla o ba hodisa ufuna sibathumele kulabo go batla re ba ise mo tshwantse ba ete ungahlali nabantu babulale esandleni o ska ba wa dira le batho ba le mata pula hao mamela lentswe ka hara hao lalelinte ngaphansi mamela lentswe le ka hara hao yizwa lithiwa ubani le phimbo kumele ulalele mamela o tho ke mang lentswe le tshwantse le mamela uthiwa leli phimbo go tlo lentswe le uNkulunkulu lenzile o le o modimo letsi laba indlalifa yayo laba mojalifa la wa ha uthi uNkulunkulu wenze izwe ngalo o re modimo o entse le lefatshe ka yena ukani wabazalwane shebang bazalwane kuyi4 sika January o ka di foka tsa tsena wa nizokunikeza into engaphezulu ka je bolela ke ntwe ka o dima ntotso nizokunikeza into engaphezulu kwabaprofeti ke tlo ne ntwe ka o dima le ba profeti igama lakhe nguJesu dibitso la hae ke Jesu angaze ngabona umuntu ohamba naye ekhohlisela ha ke soka ke bona motho a tsamayang le yena a tshotse umuntu ongena noJesu alimala ha ke soka ke bona motho a kenang le Jesu a le mane mawubona umuntu alimala ha o thola motho a le metsi into yokuqala yenzayo ntho pila e etsang uqala ngalalela uJesu o qala pele ka o sa mamele yo a tsamayang then yokulimala Jesus kodwa bonke abamlalela ke bohle ba mmamela abashiye endleleni ha ba sithi le akabenzeka abashiye ha wena lo ba sithi le noma bekude laba ka ba hula unayo indlela o yokubafikela le tsela o ba fihlella wathi ngimbuze ere ke botsa wathi ngimbuze ere ke le botsa bazalwane azange amphike yini uPetro ha Petros ha mohana na azange aphike uJesu na ha hana Jesu na azange amphike yini ingaba Petros ha hana Jesu na washo ukuthi uPetros wathi re Petros zonke insuku zakhe matsatsi a hae go wayehamba la ha ntsa tsama udama ihlupha lento o tsamantse hlupa anta sukisa monna ungubani wena gana mo mangwe wayiwenza ukuthi why wetsa je wathatha bla o manje nka kae mahla awunanga uPetro Petro ke yona bese singasuka sephi a ka re tla tswa re mo wena re ka ngoba manzo o uphila bane mantsa o phila atholakala a thola hala we wakhumbula uJesu bayifuthi Jesu a hopola tsoa ukuthi yena umphikile a re dimane o hanne kodwa lo muntu wakwamemeza mara dimane la na hele wathi angayaphi a re akaya ka ngoba manzo uphila o bane mantsa o phila thola wamemeza uJesu Jesu a wena tsa wathi le ningamkhohlwa a re le ska bana le la Petros ngoba sohlangane re eGalile loko bana kali ningamkhohlwa ska le bana ngaphe uJesu akaliba o bane Jesu ha le bala akashiyana uJesu siana noma wena usisedimweni wena loka wa mathata noma wena usumphikile ka mohana ngisho noma mina ku-2025 2025 ofwena athi uselahlekile utekela la hlei uzodakala libali Jona hali bana kodwa yini into engifunayo Taiwan ai bana wafunjalo kuya ai sala huye izohlangana eGalile lokopana kali ara skale bala Petro sohlangane eGalile lokopana kali uJesu Jesu akafani nawe ha tshwanile le mo le leng akumnyama ndate mo mina nna je manzo appoint umuntu ha ke tlo roma motho I look qualifications ke sheba ka hore o na le eng yabona nje manzo mphatha wazamfundisa itlatla ha ngabo kwama qualifications ke la ka sheba ditogoma seyakwazi ukwenza 1 o sa tseba o etsa 2 and 3 uJesu amazwi Jesu bana ke ntse jwa ikhampani eqhasha ngenye indlela yena ke company hira batho ba tsela ikhampani eqhasha ngendlela yakhe ke company tse hira batho ba tsela namazi uJohane la motse ba jona namazi la motse uye lo wayebamba uMaria ke yena yona sona mari esiphambanweni sifamalo wambamba amutshwa wathi are ndodana are mshimane
ka bomora sheba mama mame mme tele ndodana sheba motho futhi umuntu ohamba noJesu motho ala ema le Jesu ohamba noJesu ala ema le Jesu uJohane ke John uze kwesigcine until more of indoda yabona uJesu kubafundi bonke motho ala bona Jesu ubona barutwa ofela ebethela abethela sifapana uJohane ke John ukuba yime engavuthuleni yabo mama kodwa le nna ekilatswala le dipitso engavuthuleni ekilatswala le bitleng umuntu adimela abe chief apostle motho ona tshwantse e be le yena mopostola moholo uJohane ngoba ngiyikhampani eqhashwa ngamaholo ubane ke kampani e shebang ditokomane manje ake ngimemezele khona ikhampani engaqhashwa re ke hona tsane go hona le kampani e sa shebeng ditokomane igama lakhe nguJesu bitso la ke Jesu wathi ngilandela uphela a re ke yena Petro a ganne awathi ngathi ngambona uJohane nkosi yami manje nginawe mina a re ne ke na le wena ngana nginawe mina ga re ke tsamaya le wena ngikubonile ubethela ke tsamaile le wena until sefapana kodwa wabuza uPetro uJesu ana Petro sa botsa pele Jesu botsa pele a re wa nrata na Jesu wangabuza uJohane asika botsa Johana wabuza uPetro a botsa yena mahanne Uyamthanda na? wa nrata na uyangithanda na ngathi inkosi yazi Petro a re wena wa tsebele izimvu zakho a re ke kopa hlokomele dikutsa waca ukuthi ikhampani ehlukile so wathi gore yena kampani yathi wayengasheshe ulayitha abantu o se ka phakisa o tibela ka bolahle batho imali kule o mpilo tla ithola o lemetse mona ulayitha abantu off ha o phakisa o lahla batho uzofika kusasa ka re wa fihla ho sale ukhopelo o supeyo ukhopelo o fihla o supeyo uvula amehlo bohamba noJesu ula mahlo a tsamaya le Jesu uvula indlebe bohamba noJesu akakhophi njena a supe jwale ka rona wathi lo a re yo yena uzoba umphostoli a re yena hantle yena nganneng ka ba mopostola I want us to pray ke batla pele kuthiwa le ndodana wathi mshemane yo morayo Yesu engilosi o phamisitse hodima mmanyelo Yesu uNkulunkulu wenza o ko modimo re kuthiwa sevukile uthi wa sa tswile uNkulunkulu wamupha ikhaya a mo fa lebitso engaphezu kwamagama le ka hodima mabitso hohle a very excellent name lebitso e le mona la nnete e le lona la nnete phakeme le ka hodima mabitso ohle umvula konke amagama amen uJesu uphiwe kayithiwa amagama Jesu la fuwa habedi mabitso waphiwa igama ezalo o la fuwa lebitso a tswa waphiwa igama after resurrection a fuwa lebitso ka morao ra tswile mabitleng igama likaJesu lebitso la Jesu before engakafi before a sokasho ithi ingilosi lenyolo le kuJoseph ho Joseph igama lakho lebitso la hae lakhe lizothi uJesu ho tla thuwa ke Jesu elisho ukuthi letho ngore abantu bazosindiswa ezulwini batho ba tlo pholoswa dibing that means igama likaJesu o thong le gore lebitso la Jesu liyakwazi ukuthila leso la tseba o dira le ka dipe but mayisevuka mara ha sa tsoa uthi ulona uPaula Paulos o re uthi lo ngayinganisanga noNkulunkulu yena ha kgetha o ikopanya ka boile ka tsale modimo angazange ukuphanga uNkulunkulu ha kgetha o ikopanya le modimo wayithoba kwazi ngoba sekufeni o la ikopobetsa engathi isimo senceke anka seemo sa motho elalela uNkulunkulu a mmemela modimo like mfakala uNkulunkulu wamphakamile le ka moramo modimo a mo phara esemnikeza igama ga wa sa mo nea lebitso engaphetha khumame and number 2 nama yesu zonke ilimi o tholile bele ba le sivuma ukuthi uyinkosi mele ore ke morena ngizothi masesithandaza se batla ha rabe uma ufuna ukuba isotho ha o batla ba le sole this year this understand one thing o mamela nthoiwa your king is Jesus morena wa hao ke Jesu you are hired by Jesus o hirilwe ke Jesu igama likaJesu kuwe lebitso la Jesu we liphethe amandla ayi-3 le tshwere matla itri la ufika khona mo o fitlhang teng abantu bele baphume ezolweni tshwantse ba tswe dibing batho hayi yazokala baphamile ya utlwana ntle le tamene la inyawo zakhe enyathela khona mo o gatang manto wa hao kumele kwenzenjani tshwantse o etsa leng abantu baphume kuphi batho ba tswe kae manje khokho-ke sizakwenza njani uma ukuthi sendifikile endaweni jwale nkgolo re tlo etsa jwale se ke fitlhile mona wena njengesotho jwale ga le sone esikhundleni sokukhipha izono ga o tshwantse o ntshe dibi uxoxana kinga o bua le bona ditaba uhlebana o kopana le bona wa seta wasubonile a re mobo leskate sakhe sekhethe sa usithanda kabi o se lata hampe sithama sithi qhi ntse se sivezela ubhishopu ntse se hlaiseta pisong hlala naphambili ebile o dula le ka pele kanti wena ganti wena kuthiwa go itswe unikezwe o neuwe umbuso mmuso njengoba unikezwe umbuso ga o neuwe mmuso ithi inkosi yakhona morena wa teng wena uma ufika ga o fitlha uyayisusa izona wa dintsha dibe number 2
yabubeli kuthiwa uthi zonke ilimele ivume uthi edikiri lilla manje kaofela mantsu kaofela ukuthi lenkosi oyikhonza uri morena yo mo morapela inkosi yangempela. ke morena wa nnete. Number 2, Number 2, number 3, number 3, mena wena tshwantse wena wenza sure wetse wehle ka patlisiso le ka as a nnete soldier jwalo ka lesona yonke into iyaguqeka mina o mame nthongwe le yongwe singathandaza se rapele Jesu singathandaza rapele yizwa manje kanti ngithandazela uba le masola ona o tswa and unyaka of selecting kahle kahle lo ya kukunike ke morera ke selemo sa o arwane kapa sa o kgetha uNkulunkulu uzoyihambela nabantu abenza decision morena o tlo tsamaya le batho ba nkileng qeto bese laba abanye bazosiphelezela ngokuze esontweni bese ba bang ba tla re feletsa ba tle kerekeng ukuze kuthiwe irephi iyagcwala o tlo repethete ya tlala ka batho kanti phakathi kwerephi egcwele ka hara kereke ya rapture e tletseng khona amasotsha kuthiwa amasotsha go thwe masola sizowabona ngalokhu re tlo bona kae kulo nyaka selemong se la ahlala ngakhona mo a dulang ka teng estradini ngwana serete sa bona kumele mo enze sure tshwanetse etse ka nnete ukuthi istradi gore strata akekho umthatha ga operate ona mollo ya sebetsang o le teng aba wena shama ai gobane wena wenza ama-altars wena o na le dialtara o tshwanetse a wetsa baloi tshwanetse ba khumame ayeye extension 18 ayeye extension 18 ngoba bakuthi khona izoko. gobane ga e ka bona le disapa I'm here to announce ke tlo goletsa we are coming by power by the name of Jesus. ka lebitso la jesu We want to make everything to power. jwana thongo le go khumame Shut up, Akosiyata. maria khaya ushiyela bonke abantu abangasemasonto ntate mofilipi ke ikopa o siela ba ke a ufa e seng masolo ke a ufa ba seng masolo bazongicela amasotsha ba ra ke batla masolo ngoba safika 14 re la fitlha 14 kwathiwa 14 akuhambeki ga tho 14 ga o tsamauwa kwathiwa 14 abantu bayabulawa go tho 14 batho ba bolawa asho ukuthi kufika amasotsha wa tho o fiwe masolo masolo kala sangena ekuseni ra kena o sele abanye bafike ngo-9 ba bangwe ba fitlha ka nae kodwa safika ngakuseni ra fitlha o sele sathi icommand osethetha baita phela bathokoza ukubuta wabathi siyadlala ba ka re rasa ba abantu bazosifonela police station fonela maponisa bathi lo-apostol hunted ba le mopastola ga sithi nithandaza kuleyo ndawo ba re rapela sekile 6 months ngiripothiwe o swana le 6 mami ukuthi abantu base-14 abafu gore batho ba 14 aba waseshane lo wetaba uphuluka abantu abaphethe ibawu utswile batho ba tsona uphina bapho abatshwanetse esilongisila Ari esibangile abantu bayaphumelela batho ba bona ba tsona esilongisila esibangile mo impilo abantu siyaphumelela ka batho ba tsona pele yazi mamjosi ntate mama matsatsi ba tsebe wa tseba amemezela sifike kokuqala re ina re fika mo re la e bota beng sabeki ngathi njoba sekuphele imvuselelo ga so fete tsoseletso liyawitenda tente yao anginandaba ukuthi abantu bala ga ke neta ba batho ba mona abakhonzi ga ba e kerekeng kodwa bazowakha mara ba tlo ga bazowakha abantu ba tlo ga batho ba bona wabona uma ngithi ngiyabuya itse ga kere ke a bua nansi inciphe imkhukhu ga ke bona mekhukhu ya nansi fokotse inciphe imkhukhu mekhukhu ya fokotse kwenzenjani o etsala unkulunkulu vele wadiploya isotsha mongwe modimo la romela lesole alinandaba isotsha lesole la lengago as long as a human being esone le motho amadimoni amelane nomuntu madimo na ebele le motho yakhahlela isotsha yaraya yakhahlela isotsha isotsha ngena emkhukhwini iphethe impuku likena mkhukhu lesole alilithi open air alemele yapene alilithi ubhishopha nasala alemele kubusewu liphathe impuku lithwale bu liyongena kulogogo mahlanga likena ufuneka impuku phansi libeka iblanket phansi aseshiya umthandazo lushiya inamba yalo liphume ekhamba balifonele bathi asala labusuku lingafoneli ubhishophu lisikodwa nami ngibhalule ingubo yabo lihlobe ikhamsalo lingene lothandazo lithamwasizona ethi ufakazi kunabalula ujehova mbanabo ngingena emkhukweni befa basoba bephila benzezani isole lesole a tseba letsang ilanda ubhishophu ulinde ibhishophu ibeka amatende nayo ukuze ibeka amatende leyebela bishop abetende lona libe tende isota lithi mina ngingabeka izandla ngenze umpostoli lesole lere ga ke abeya matsogo ga ke a etsa mopastolo ke lesole so membership member le ke memo asisotsha o a se soja asisotsha o ere ga ke abeya
ha ke ba motho a ke impostor dula fatshe Abone soja. o bana le sona Uzalwe. botsa mposo I have experience. ke na experience Iyakhahlela. ya rai wa tseba Ufuna ukuzwisisa ndisizwane soja. ke ba go tsha tsana ela go tsha futhi ya sona Ngiqala empilweni yami ukuthi make ngathola into engathi imbuzi. Ngithi ngiyaxolisa sethi ngishaya umama. Ngaxolisa ngempela la. ore ke ne ke qala ho Wona ngena nga. La shaka tse tsaya so manje. la morrae ka ro futhi Kwazi ukuthi ufike soja. wa tlo fitela so Manje ukusena manje sicela mase ngamasoja. ha re modimo re maso I think idevil uchibe no concert. hai ha ona le tebela shima la ka ke Ah, you start to concert. ona a dumisa satana la ke la le ke re Yo baja ngena ngomnya. le tla ba ke ra ga go re se Afika ubishop. a so ka fika biso Ngoba leta idinga ubishop. tsana a so ke biso Leta idinga amasoja. e so ka le so Not in game. le tla re le ke ra se Rola phansi. si so rola fa Rola phansi. si do pitika fa Abantu sakwesesha. uta buta o le Ukuthi khona isoja selifile na le so sa ndela le selifile ubhayibhayile. se se thunya la thu Lapho babalekele bonke bazalwane. ba ile bazalwane Athi. alore a re ke go ba tsware Basifike lo chief wakho. wa tlo fika chifate Bebangiqede. Kwafu chief. wa fika chifate Soja lashaya. le so la ra I want to ask. ke ba tla botsa Usho ukuthi ingane zakho uzoyincaba. o tsore bana ba go tlo ba pata Usho ukuthi istrand sakho sizophila nje o isiphila. tsore tsala tsa go ka fela Awukakhathali manje uphila ushaya igubhu usuku. wena o gata re go budi alla o tsa bodi o se Ungalali. o sa robale Awukakhathali ukuthi igama lakhe libizwa endumbeni. wena o gata re bitso la le bitsa go re sa ngome Awukakhathali manje. a so gata a so gata Awukakhathali manje bona hlobo lempilo yakho. wena o gata re madimo na ba bala ka wena Njengoba noma apply zavale into zakho. wena o ke receive into tsa o di kwale Ezakhe ngala iphumelele. bana ba hawa ba tswele pele Awukakhathali. a o gata Awukakhathali. ha ka bo khatetse Understand umbuso osebenza. itse ba mmuso o sebeletsang Sibe ngenyawo. ema ka mo